madoda. TM Studios. Ngiyazingela abantu mina ngisekangeni kodwa mbonile ukuthi tozama zihambi kahle. Badala bakala ngigimbale imfundo yabazingeli. Ngiyazingela abantu mina ngisekangeni kodwa mbonile ukuthi tozama zihambi kahle. Badala bakala ngigimbale imfundo yabazingeli. Ngiyazingela abantu mina ngisahlathini kodwa mbonile ukuthi tozama zihambi kahle. Badala bakala ngigimbale imfundo yabazingeli. Nyafuya abantu akufuyeni nibambe lapha kuyayala. Badala bakala ngigimbale imfundo yabazingeli. Nyafuya abantu akufuyeni nibambe lapha kuyayala. Badala bakala ngigimbale imfundo yabazingeli. Bathi bafuna ukuthi abantwana balale bedlile mina mangisaphila madoda. Kodwa mangiphuma lesitula sami kuyala madoda. Hawu izinto zakhona zibambe madoda. Ngiyabuza ke khulu ngithethele njani ukuze kulunge khulu ngithethele njani. Ngiyabuza ke khulu ngithethele njani ukuze kulunge ngithethele njani. Ngiyabuza ke khulu ngithethele njani ukuze kulunge ngithethele njani ukuze kulunge. Ngiyabuza ke khulu ngithethele njani ukuze kulunge ngithethele njani. Yeah. Ayabadala bayakala bakala ngemfundo yabo. Ayabadala bayakala bakala ngemfundo yabo. Ayabadala bayakala bakala ngendima yabo. Bathi bafuna ukuyafuna madoda. Uyizwa kanjani le ndaba wenjeksi abakathelesile tandazo babakala into Saratman. Yes ka arabantwana awufanani madoda. Ngicela lijayive komboromani madoda ngikholise. Nasi ingoma madoda. Abusa the best guitarist madoda. Yena machise madoda. Ngalala abantwana bazodlani vuka sekusile wena abantwana nababesile buya ngoti.
Ayatshisa manje ngehlathi zomlilo madoda. Awubona kafuthi ngithethela ngabe ikhathali lami madoda. Ngiyacela kuzwakale wena.